Shubor nakaslem jong unongsan hima. Wadlaw don ka jingduna hakabor yo sngo hinray kani kam shimlong kading bin kyang ban khangla ya way samla ban pindan kam yala kasap kapong. Uni ude usamla dashan borling khoi arpo arsnem kerta ubade ukun jong kapkong panora lingkhoi badba darping simyong na maukarwad Southwest Khasi Hills District. Udashan bor udang kasap kabakar pang nado ba udang red bendroy eki ba phalla baru kam tipit pha haka drawing bat painting baru don ru kasap banchna jingshna naga bentai ki sngi kerpang kum ki sngi kha bat jingya tho kat kum ka jingya tho ki kmi ki pa udashan bor ula don yakani kasap nado dang red bat don mano bahikai u hinrei unang hi kilaya tho ru ba ula do no yakabor ya snow bat shimla light ban kren bha shu na do kapor ba udang lais nem shiteng nakidaw ki jingshitom ju kila ong bagi doktor kila yat ho ba haduk kumba hinyo pukandai persen ula do no yakabor jingya snow udashan bor ulit school ha little star na do ba udang red bat menta upule yakabi e third year hasngap sings aim college maukurwan udon ru ka jingnang yaka sign language dakaba ulit sha hikai haka Meghalaya Deaf Association Uneo samla ula pau dang shen hakaba ula let ban IT yaka jingdro dur yai Deputy Commissioner Barim ka Southwest Khasi Hills kong isawanda lalu hashwa ba inmi no na maukurwat ban wan chimti kum Deputy Commissioner ka East Khasi Hills hashilong dashan bor ngi kun chungi te udon ka ka jinglong ka ba chumba ula tmu ban le ya kanu udon la ikuma ula bo te ka program banganda le ya tong le ya kan dengan le kata por itu le kata por te ngaru ngapet ya kata te nga ailat ni kum ka ba ula dia le ba menton mana ka jan met to do la kam te ba le te ba wan to ula on trai kam yen kendiat to ula sa chpang ula sim tu jung ro kai to ngaru ngapet kai ngai udro ki kum ya le ba menton tentang gue le basketball ya le bor tentang gue le ya le don kata kajinglong apa usut tenak lut dia ki perlok perajar ki berjan mata ki perkena ki it yo pajung pajungi ong sasutuk kum do banya keren batu banya perlok batu bau ki perlok pe ani Kadeka butterfly on firefly on light night right pi nolor ka kani ka jung puli kumne a sapsien te wi kandoro kini ki perlok ki bedena ka juga PWD group te wi tu yang ba we de Ferdinand nangin mo korwati we stream kum rashan bor kumne te ki ong ba ki don la ka plan bo ong ba mi ki PWD people with disability ni le ting ba ni nam dai banya snoram apa tai kam tai jam ni tai kum ki we ba ni dai ban yakun ting ha ki bubun ki kam ban mantau ong ba ni le ru ya ka we ka kenja ka sign language wo te ule juga sign language pentibit da kata tim joki ki ong ka Deaf Association Meghalaya Deaf Association wong ale janta te ngele pan pentibit dia ka sign language te ngai pekai hi kalomba ka ajung mentoi nomor ulung lidar hak ani ka jakajungi ya kini ki beliau ki ba long term
anta ki bukuluru ulung lidar gitu bialam te mihikai sign language ki rumta te kita ki ba itu wong ni kwa pan long ki ngan ni kwa ban yalam pan plan kumno ban yarap ki bukulur kerpang ta ki ba porolog jung Ferdinand tu udah bekam halor itu kan udah napo betani dengan makla te kawai ke ba wong nga kwa hi ban long ba ngan pentibet hi ya ka sign language kwa ba ikata te ban salong dong kai ka sign language te nga ngong tong nilai da me kwa la man lai ajing perslor ni u ba udah ban le wong ladang ladep na sapsin na sapet rumah sapet kai ke ba mi nanta de kalau kataru kwa hiru ban le ikini ki painting banda specialized kombadai ti wong nang ale di so sun baru Ferdinand perlok jenggu ti ban penteget sya shalom ti kataru ngai jeng perslur nang palai ba pasai la sisni la long kana kumeru survive ini maka kata kasap ko ba udan pentrai kami kata ni la kalau ko ba na I'm sick. Ini ide para congai laklat nak adum tua ini itu ini ide baduna kot mel lapan yang lapan keren nani jelas nusu ide baduna kot inang pansan ide para congai keteng memoran koi ide Miro ide men di kerteng sandon dorn koi ni ide ipalok congai jing siang ngala kmi bahaya karta jong uba kadika senem kaba udah duk sisya ya ka borios ngakin ka hearing loss ko udon kolong haduk karta kumbas lai siteng ni sosnami udah ya ka jing yos ngau kebanyakan 100% ni umyos na siya. Kalau orang jeng kendit pakram. Bread, ano? Bread. Rubha. Dua ya kata, ulong kena ulong normal ben. He was a normal child. Dua kata. Ulong aktif ha bulir start in no sedong hi berpasalah ha tin reba mar kadai hi marba andang pa treatment for treatment ngale chakoti
Ti ki doktor ki kelina po GNRC ba tom kumno don ko por bo yo temperature ya tu ba ka don ki por ba ngam don hiang kemiru kam don hiang tu yo temperature ti imat kala bandai kata kumbo ki om doktor ba ka affect skor jung ba titiang ti ka affect some area of the brain ti hang ta ben beli ko kalau na ni kan musyo ubiang baik aja por haki sisnem arsnem hadu sausnem itu ulong koi normal ikun kini stan yang hadin kata imat kadeh ke temperature man kemungkinan doktor di bisa kalau long disable no tambahan kuno ni have accept kita laban wala katar udah laban manage ban accept challenge ban ikut long kenapa don sak di kumi sudah tementau lah kam rembak lah kam ayo tinggal persiapan ya tiada kira kini kita itu tembak kena kapal orang kena berdoktor lah suggest man hearing age kan ulapan kian ki meaning ki vocabularies kan lapan tiada itu dari kita lecture school tinggi kena ki tenak ki nyabu syomla ki tenak hearing age skor juga tu iya kini fitit kawal kini te kadai kabaram nok lada fitit dari hajar tu kipot barem ha ti kena tang situ yo gila kini ti next week fitit san dari hajar kalau kau apa pala da kali sanu orang gila ya sim ki kena ta ti susun ai ni kata te ndrai ti lada kan jin lolong boyo ban undeng ki hearing instruments do dangrit ngatrai la se compare yang tahu kamera mbak kalau don bukti ke jeng saudara ngam trai show ki mutai show ki ne ngam deng show tinggal syania kan ngomong ya kata nomor ba kalau di ke ba lo sama heru tahu boy arpo sawi senang setelah sibun buan nang sanyima kuaban sudah bikin ki sertifikasi ki bau ni Russian board New York ki bau ki competition mula jalan adu na school terhadu ke state level ki bau ki competitions kamtam ka drawing and painting kamu tu first prize ki kumkani ki lawan page ni ka wildlife week celebration 2010 di kani gawai ke competitions ke bawah na divisional forest officer Khasi Hills Wildlife Division Shillong yang niru first prize ini. Nalor bau don sabi ka painting and drawing sketching don sabro ika ni ka artwork kung ki arts of making letters kita don sabi kita ro te mulu malang apa i don sabro wadia ka bale iki model kita ka dai ka ba udan iki model kalong ba hakapor udang kena ngape unang ruban snai ki model ki clay model malang tu kamu hang turun musuh bau don hikasap kata ni kadai kajing ai ke ba lau dem klau PWD bom de soba dari don sapte kata kalau ke iba ni sok tenang germen baun long pojok kajing yang Aku pa dasan buat lengkoi ada nak senang mau keruat Southwest Khasi Hills. Madang boleh
mentang ngadang pulih piye ngadon ngadon sing nama pangam yo su la ngam sing tu su palai ngam nang pan keren patai kiwe ngam sing tu ya no ngadon program pa ki hang di school school hasnong kuat ki normal school ki keren pan ki kai pan keren oralism kamu keren hin tempat omdon ki ba dukat men pan ikai ya ki ba matla pa kelut pan kumta teter ngadon sing pa ngaku lo pan pule ngadon problem English problem kelas subjek ki kam kumlo ngadon sing kumlo yarap ya ki pa kelut pan ikai pan ya siaran ya pan ya le telang ta coba yarap yang ngaruh pan aikam yang pangaku pan pule ladang pas ngaku pan pule silang pan keleng hang luang lo pa yarap yang ngaruh hang ni senong kisnong jeba kidon pa aduk pa duna dukat met kimdon su sa problem hayeng jeba aduk te sno pa yarap ni aku ni kuah ni paling ngadon pergi ki pa lok ki pa duna dukat met kimdon su sa palai ki kuah ki lai chong kuat pan pulih no sa keleng ngaruh pan pulih keleng siapa yarap ki government of Meghalaya government of India ros ni pa yarap yang iro